Idi vamo, slobodno. Škoro i ja. A zbog slike, ovako ne možemo sve da se upravimo, da oni stanu se zbiju iza vas, da se vidite. A dobro, nema veze, moraju ovo, bolje nego da leti scenografija, to je veći problem. Da. Ništa, onda stanite vi iza Nemanje, pa kad se bude... Ne, nek stane on pored, pa tu ćemo šta, nije, vidi se i ovo i stani pored, Škoro. Od. Kažete vi samo gdje treba se namesti. Čekaj, nećeš moći tako. Treba priđemo još. Hoćeš da... Čućemo se. Čuje se. Kolegi, ali smo spremni svi. Ajmo. Može. Aleksandar Vučić je pre nekih 7-8 dana u Tirani potpisao deklaraciju koja je po mom mišljenju dobila nezasluženo malo prostora u medijima, odnosno potpuno olako se prešlo i preko same deklaracije i preko nesumnjivo velikog značaja koji ona ima. Iako je on pokušao da predstavi da je to, eto, neki kontinuitet politike i da Srbija drži nekakvu vrstu i vojne i političke neutralnosti, potpuno je jasno da se Srbija opredelila, odnosno da se režim Aleksandra Vučića opredelio. Naša vojna industrija, namenska vojna industrija radi punom parom, proizvodi desetine hiljada artiljerijskih granata koje završavaju u Ukrajini i time je Srbija u potpunosti stala na jednu stranu u tom ratnom sukobu. Za razliku od onih izjava koje smo imali na početku, za razliku od vremena kada se Vučić hvalio kako je čovek koji se najviše puta sastao sa Vladimirom Putinom, mi sad imamo situaciju da je u zadnje godinu dana Aleksandar Vučić ima 8 susreta sa Volodimirom Zelenskim, predsjednikom Ukrajine, a da se hvali i opravdava pred svojim zapadnim mentorima kako duže od 2 godine nije video Vladimira Putina, odnosno jeste, ali sasvim slučajno u Pekingu na onome samitu jedan, kako je bilo, pojas i put. Aleksandar Vučić mora da odgovori srpskoj javnosti na nekoliko pitanja. Prvo pitanje je da li je Vladimir Putin ratni zločinac? Ako nije, zašto je to potpisao u Tirani? Zašto je potpisao da je Ruska federacija izvršila ničim opravdanu agresiju na Ukrajinu? Zašto je potpisao da Vladimir Putin i drugi čelnici Ruske federacije treba da odgovaraju i pred krivičnim institucijama Republike Ukrajine, ali i pred Međunarodnim sudom u Hagu? Neverovatno je da predsjednik Srbije potpisuje deklaraciju u kojoj tvrdi da je Krim Ukrajina, ali istovremeno ne sme da pomene da je Kosovo i Metohija Srbija. Neverovatno je da priča o ruskoj agresiji na Ukrajinu i obećava posleratnu obnovu, a da ne pomene ni jednog trenutka NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju tadašnju i ratne reparacije koje bi morala imati Srbija. U toj deklaraciji, pored ostalog, stoji i to da Srbija snažno podržava pravo Ukrajine da uđe u NATO pakt. Dakle, da li je, kako kaže Aleksandar Vučić, Ruska federacija najveća pretnja evropskom miru i bezbednosti i kada je to Republika Srbija ušla u NATO pakt, a to je očigledno iz toga jer niko ne može misliti da su došli do granica Rusije, a da su preskočili Srbiju. Mi želimo da ukažemo na licemernu i neiskrenu politiku Aleksandra Vučića. On u Srbiji izigrava nekakvog patriotu, on se sastaje nakon svake izdaje
naših nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji. On se sastaje sa ruskim ambasadorom, a evo sad je već prošlo 10-ak dana, nema ga da se sastane sa Bocan Harčenkom i da ga obavesti, kako on voli da kaže, o tome, o međunarodnim susretima i tome šta je potpisano. Aleksandar Vučić ima nesumnjivo pravo na ovakvu politiku, ali ono što nema pravo je da obmanjuje narod, da laže narod, da priča o neutralnosti, da priča o nesvrstavanju na jednu ili na drugu stranu, da priča o prijateljstvu sa Rusijom, a da istovremeno snabdeva Ukrajinu oružjem i da istovremeno tvrdi da je specijalna vojna operacija ničim izazvana agresija Ruske federacije na jednu nezavisnu državu. Može li predsjednik Srbije štititi teritorijalni suverenitet Ukrajine, istovremeno ne priznajući teritorijalni suverenitet Ruske federacije, jer u skladu sa Ustavom Ruske federacije sada su i Krim, i Donjeck, i Lugansk, i Hersonska oblast sastavni deo Ruske federacije? I možda i najvažnije pitanje, kakav će uticaj na međunarodni položaj Srbije i na suverenitet Republike Srbije imati ovakva spoljna politika? Dakle, svako mora da izađe na čistac, ne može Vučić da govori kako će i tema beogradskih izbora biti pravac u kome će ići Srbija, zaštita Kosova i Metohije, a da istovremeno Ruskoj federaciji kao nesumnjivo sili zaštitnici Srbije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nabija nož u leđa i osporava njen teritorijalni integritet, tvrdi da su čelnici Ruske federacije ratni zločinci i poziva na njihovo procesuiranje u Haškom tribunalu. Evo, obratit će nam se gospodin Srđan Škoro, pa nakon toga možemo da odgovaramo i na pitanje. Dobar dan svima. Evo, mi se nalazimo preko puta zgrade u kojoj bi trebalo da sedi i da stoluje predsjednik Srbije. Međutim, u toj zgradi boravi čovek za koga se osnovano sumnja da se odaziva na ime Oskar. Drugim rečima, to je šifra za šefa kriminalne dve bande, da li Darka Šarića ili Belivuka. Šifra Open Balkan je šifra za Veliku Albaniju. Aleksandar Vučić je za Veliku Albaniju učinio više nego Enver Hodža i Fadi Hodža zajedno. I to, mi smo svedoci to ovih dana i za te velike priče oko Open Balkana i sve ove deklaracije postoji ova praktična priča da vi vrlo dobro znate da je albanskim državljanima dozvoljeno ovde da se zapošljavaju i da za to dobijaju novac, oni koji zapošljavaju, da uživaju sve privilegije, da jednostavno sutra će ti ljudi dobiti ovde državljanstvo, pa će preko male krste prvo glasati za Vučića, a posle će glasati za svoje i mi ćemo ovde vrlo brzo imati Veliku Albaniju nalik onoj u Severnoj Makedoniji. Tako da sve što radi i što čini i ono koliko ljudi ćute o svemu tome, a mi smo dozvolili da jedna ovakva deklaracija za odbranu suvereniteta i integriteta Ukrajine potpisuju ljudi koji ne poštuju suverenitet i integritet Srbije. I to je, a prvi ga ne poštuje ova osoba koja se odaziva ili za koju se osnovno sumnja da se odaziva na ime Oskar. Hvala. Ako imate neke pitanja, izvolite. Inače, naša namera je bila, mi smo odštampali ovu deklaraciju i odštampali smo fotografije sa tih nedavnih srdačnih susreta između Aleksandra Vučića, Zelenskog, Edija Rame, Plenkovića i drugih tradicionalnih srpskih prijatelja, da i građanima Beograda prikažemo kakva je zaista ta politika koju vodi Aleksandar Vučić, koliko god on pokušavao da je sakrije i da se prikaže kao nešto drugo. Od Šapića čujemo da su beogradski izbori faktički nacionalni izbori, dakle poziva se, Ana Brnabić to govori, predsjednik govori, da su oni bitni kao da su i parlamentarni. Hoćete li vi na ove izbore, u kom formatu i sa kim? Evo, mi pre svega očekujemo da se konačno mediji otvore.
Dakle, evo, prošlo je pune 2 godine od kako sam ja posljednji put bio na televiziji N1. Ako zahtevamo od Radio televizije Srbije, od Pinka, od Happy-a nekakvo otvaranje, onda mislim da prvo i ti mediji koji važe za opozicione i slobodne treba da se otvore. Ne može se ići bez medija na izbore i to je potpuno jasno. To je najvažniji, rekao bih, segment svega toga. Za Srpsku naprednu stranku ovi izbori jesu važni. Zašto oni pokušavaju da promene fokus i da u žižu gurnu neke teme koje su od značaja za Republiku? Pa pre svega zato što je ono što je radila vlast Srpske napredne stranke prethodnih 10 godina u Beogradu katastrofalno. Ja ću vas podsjetiti da su oni obećali da će izgraditi Tiršovu 2, praktično nisu ni počeli. Pre 4 godine je trebala da bude završena nova glavna beogradska autobuska stanica i tamo se ništa ne radi. Prokop, iako je 2 puta svečano otvaran, još uvek nije završen. Bulevar Patrijarha Pavla stoji zadnje 4 godine, praktično ništa nije urađeno, mi smo to snimali u kampanji 2022. Trebalo je da bude gotovo do 2020. Evo nije ni do 2024. Osim lopovluka, osim preslaganja kocki, osim trošenja više od 1.200.000.000 evra, koliko je budžet Beograda, oni nisu uradili apsolutno ništa. I potpuno je prirodno da onda oni kažu ajde da ne pričamo o gradu, ajde da ne podsjećamo ljude da smo lagali pre 6-7 godina da će biti gotova kanalizacija na levoj obali Dunava, ajde da se bavimo Kosovom i Metohijom. A realno Kosovo i Metohija je najgora tema za Aleksandra Vučića. Jer izdaja koju je on načinio ne može se meriti sa bilo čim u srpskoj istoriji. Dakle, Aleksandar Vučić je taj koji je predao i opštine i srpsku policiju na severu i pravosuđe i tužilaštvo i gazivode i valač i elektroenergetski sistem i telefonski pozivni broj i poresku upravu. Ugasio je dinar čovjek posle više od 800 godina. Pazite, to Turci nisu uspeli da ukinu dinar na Kosovu, Aleksandar Vučić je uspeo. Priznao je tablice, priznao je njihove pasoše. Situacija je katastrofalna. Što se mene tiče, to je odlična tema i možemo čitavu kampanju pričati o tome, jer ako je nešto glogov kolac u vladavini Aleksandra Vučića, pored nesumnjivog kriminala, pored, dakle, svega ovoga što radi na međunarodnom nivou, onda je to Kosovo i Metohija. Dobro, idete li na izbor ili ne idete? Evo, to ćemo odlučiti. Ja sam rekao, naša ideja je da okupimo ljude koji se do sada nisu obrukali, koji su dokazali da nisu privesci ni jedne ni druge strane i da vidimo da kandidujemo ne samo ljude, nego da kažemo ovo su vrednosti za kojih mi stojimo. Da damo jasan, kratak i jasan program, da ne bude posle izbora, ej, mi smo jedan je za ovo, drugi je za ono, nego da ljudi u Beogradu tačno znaju za šta glasaju i za koga glasaju. Ja sam lično protiv tih širokih koalicija, jer pokazalo je vreme u prethodnih 20 godina da se tu uvek glasa za mačku u džaku i da građani nikad ne dobiju ono čemu su se nadali. Možete za vas samo pitanje, dakle, bili ste kandidat na predsjedničkim izborima, dobili ste glasova koliko ste dobili. Da li mislite da je sada, pošto pominjete Oskara, ako mislite da je to gospodin Vučić, da li mislite da je njemu otvoren sad put da zaokruži priču oko Kosova, s obzirom na to kako su prošli oni koji su se deklarisali kao stranke nacionalne ili desnice, kako god ih krstili, dakle, sem Novog DSS-a koji je ušao u parlament, svi ostali su prošli neslovno. Prvo moram da vas ispravim, ja nisam bio kandidat za predsjednika, ja sam samo najavio kandidaturu, ja na izborima nisam uopšte učestvovao, tako da nisam ni dobio glasove, to je broj 1. Broj 2, što se tiče te i takve desnice, vi vrlo dobro znate bolje nego ja da je ta desnica bila u 90% slučajeva pod kontrolom te osobe za koju se osnovno sumnja da je Oskar. Tako da su oni u skladu i u dogovoru sa njim prošli tako kako su prošli i ne bih se iznenadio da oni postanu većinski ili manjinski deo ovoga pokreta koji se priprema ili koji Vučić već obećao više od godinu dana. Pitali ste za izbore, ja mislim da su građani, da ovaj narod, ne samo Beograda i Srbije,
željan jedne drugačije ponude, jednog drugačijeg pristupa politici, jednog drugačijeg odnosa svega. Zato su naravno potrebni mediji i naravno pristup njima, ali je potrebno i nešto više da se ljudi konačno organizuju i da shvate da ovako više ne može. Da posle, pazite, Vučić vlada, cela ta ekipa vlada praktično više nego Slobodan Milošević. Znači, i jako je teško objasniti bilo kome da oni koji su protiv njega svaki put izgube izbore. Znači, neka taktika mora da se menja, a ja mislim da treba da se pomeni ljudi, da se ponudi jedna potpuno drugačija alternativa, takvih ljudi ima ljudi za koji bi ovaj narod glasao i stao, ali je potrebno tim ljudima dozvoliti i da dođu do medija i da se čuje šta oni o nekim stvarima, kao ovo konkretno, što se do sada nije čulo, misle, kako razmišljaju i šta bi oni mogli eventualno da ponude. Mogu je samo vezano za tu desnicu. Vi kažete desnica je loše prošla. To je lažna desnica i to svi shvatili. Dakle, to je shvatilo biračko telo ljudi kao što sad pokušavaju da naprave neku novu lažnu desnicu. Pa ta lažna desnica, kao i ova prethodna, gostuje po svim režijskim medijima. A ne može se slučajno doći ni na Pink, ni na RTS, ni na Happy, ni na K1, ni na Informer, ni na Kurir, na bilo koju od tih televizija. Kogod gostuje na tim televizijama, a ne kaže nikad ništa protiv Aleksandra Vučića, ne kaže nikad ništa o njegovoj politici. Pa jasno je da je lažna desnica i hvala Bogu da su građani Srbije to prozreli. Postoji veliki upražnjen prostor na desnici, to je potpuno jasno. Vučića treba razotkrivati do kraja kao lažnog patriotu, kao lažnog rusofila, jer čovjek je zapravo sazdan od laži i medijske manipulacije, ali se mora otvoriti prostor nama koji nismo sarađivali sa Aleksandrom Vučićem ni na koji način. I onda ćete videti da ti ljudi koji jesu nastrojeni patriotski i nacionalno će izaći na izbore i glasati. I to je zapravo jedino što može doneti promenu. Vi imate dve grupacije koje su onako na nekim pozicijama debelo ušančene. Potrebno je nešto novo, jer ako je s jedne strane Vučić i Nestorović, ako s druge strane imate koaliciju NADA i koaliciju Srbija protiv nasilja, ako je tu pata karta ili čak prednost na Vučićevoj strani. Jasno je da samo na desnoj strani može doći do nekih promjena koje bi dovele do pomeranja tog klatna i pada režima Aleksandra Vučića u Beogradu. Samo i nešto, ako dozvolite, bi dodao da nije, znate, kao što se pogrešno predstavlja nacionalno pitanje ovako ili onako Beograd, pa drugi to predstavljaju samo kao komunalno. Znači, Beograd je i komunalno i nacionalno pitanje. Mi moramo da konačno odgovorimo čega će ovaj grad biti prestonica, koje države, gde mi to živimo. Znači, i na ta pitanja se moraju dati određeni odgovori, tako da ja doživljavam i ove izbore kao pre svega nacionalne, kao pre svega izbore za početak opstanka ovog naroda na ovim prostorima, počeo od ovog grada pa nadalje i cele Srbije. I u tom smislu mislim da bi trebalo poništiti kompletno, tražiti, zahtevati da se svi izbori ponište, zahtevati da se traže vanredni i predsjednički izbori, jer dozvoljavanje Vučiću da još naredne 3-4 godine radi ovo, pa opet pod šifrom EXPA dodatno još opljačka ovu zemlju i ovaj narod, je zaista nedopustivo i mislim da mi koji živimo ovde i u ovom gradu i u ovoj Srbiji nemamo više ni vremena, niti više imamo prava da dozvoljavamo da se tako nešto događa. Hvala. Da. Gospodine Šaroviću, samo jedno pitanje. Laički stičem utisak da osobe koje ne budu bile u projektu ovog novog pokreta, ovog veleizdajnika koji nam vodi državu, da će jednako svi oni biti u startu proglašeni za državne neprijatelje, pa neko vaše viđenje i tumačenje, ko se vodi potpuno ta brutalna kampanja. Pa dobro. Kao za narod i za državu, šta ćemo biti svi mi, ostali koji jednostavno vidimo šta radi i nismo pristalice te politike. Da, pa kada vas štetočinski režim poput ovog Aleksandra Vučića proglasi za državnog neprijatelja, to je posebna čast. Znači, ne daj Bože da nas on hvali, onda bi bili u velikom problemu, a vi pogledajte da pola ovih ljudi na koje smo mi ukazivali, koji su pili vino u vili Bokeljka sa Vučićem, koji su potpisali 2022. onaj sporazum u predizbornim uslovima, kojim su otežali
suštinski uslove, a dali legitimitet Aleksandru Vučiću, pa oni su sad i zvanično sa njim u tom pokretu. I Stamatović, i Žika Gojković, i Zavetnica, i evo vidjet ćemo ko će još od ovih biti, da li će opet praviti neku grupaciju da uzme 1-2%, da otkine to od opozicije, ili će i oni zvanično preći kod Vučića. Zapravo se tu samo radi o njegovoj proceni koliko mu je glasova potrebno da bi pobedio u Beogradu. Ali ja se radujem unapred toj ulozi. Još jedno pitanje, pošto nekako narod iščekuje onaj vaš intervju sa predsjednikom naše države, a ne znam kome je predsjednik, da li se Hrabriša odvažio da izađe kod vas u emisiju Na crtu, da mu se postave pitanja koje su od interesa naroda, koji jednostavno nisu pristalice aktualne njegove politike. Ja sam njemu jutros preko Twittera uputio još jedan javni poziv, jer neverovatno je da neko ko priča za sebe da je najhrabriji, da je najjači, da je najpametniji, da je bolji od svih, da nema hrabrosti da dođe na jednu emisiju u kojoj mu nije, da kažem, sa druge strane Jelena Karleuša ili Nada Macura, da ne može, tako je, da ne može da dođe na jednu emisiju gde će biti u prilici da odgovori na neko pravo pitanje. To u stvari pokazuje kakva je on kukavica, to pokazuje njegovu pravu prirodu. On je jak samo kada je iza bedema svojih medija, kada je iza hordi onih ljudi koje ponižava, kojima kaže pogledajte kakvi ste, pa za vas niko ne bi glasao. Znači on ponižava svoje najbliže saradnike, pa neke i poimenično. Znate, to je sramota za Srbiju. Taj čovjek ponižava i taj narod koji dolazi iz Male Krsne za 2000 dinara da se prijavi ovde da bi glasao. Sve što on radi je zapravo duboko ponižavajuće. Ja bih voleo da dođe konačno na tu emisiju, ali znate, do sad se nebrojeno puta pokazao kao kukavica, pa možda je teško očekivati da će napraviti takav korak. Još jedno pitanje za kraj, što vrlo dobro poznajete njega iz prethodne stranke, gde ste očigledno samo vi sačuvali tu ideologiju. Neki je zaključak da je on tada iz projekta radikala u SNS, narod kaže, skinuo radikalni šinjel i prešao u evropejce, znači neko ko je bio desničar, rusofil i sve ostalo. Kako možemo da tumačimo ovaj novi projekat? Jer on sad treba otprilike da se distancira i od SNS-a i potencijalno od svih ovih afera gde su svi uvezani, pa kako može to narod otprilike da pretpostavi? Da li je to neki projekat propiranja Vučića na 90 stepeni? Da. Vučić je ideologiju Velike Srbije zamenio ideologijom Velike Albanije. I vidite, od Velike Srbije odustao, ali Veliku Albaniju veoma uspešno pravi. I on je po tome, ja očekujem da će njemu podići neki spomenik. Jer u odnosu na Billa Clintona ili, ne znam, Hašima Tačija, Aljbina Kurtija, on je učinio mnogo više. E sad, nije on bio iskren ni u čemu. Jedino, on je spreman na sve, spreman je da zastupa bilo koju ideologiju, spreman je da zapali čitavu Srbiju, ako će mu to omogućiti da ostane dan duže na vlasti. Nema tu iskrenosti, šta god da priča, tu iskrenosti nema. Dalo Evropi, dalo Rusiji, dalo velikoj Srbiji, tu iskrenosti nema. Hvala. Hvala vama.